iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 ukwezi kwa 7 umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo icyorezo cya Ebola gikomeje kwiyongera, naho muri Kenya abantu batari bake batawe muri yombi nyuma yo kurenga ku mabwiriza ya polisi ubwo bageragezaga kwitabira urugendo rwari rwabujijwe mu murwa mukuru Nairobi rwo kwibuka umunsi uzwi nka Sabasaba. Naho mu Bufaransa urukiko rw'ubujurire rwashimangiye ko umunyapolitiki Marine Le Pen ahamwa n'icyaha ariko rugabanya igihe cyo kubuzwa kujya mu mabanga y'igihugu, bivuze ko ashobora kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Tubafitiye n'ikinamico urunana. Aya makuru hagarariwe na Chance Abimana. Dutangiye n'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Dr Anne Ancia, yavuze ko icyorezo cya Ebola gikomeje kwiyongera kandi ko hagikenewe ko kidakomeza gukwirakwira. Yavuze ko ingendo zikomeje gukorwa mu bice byibasiwe n'icyorezo harizo zikomeje gutuma Ebola yiyongera. Mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ari nayo iki cyorezo cyadutse, bamwe mu bacukuzi b'amabuye y'agaciro mu mijyi yugarijwe na Ebola bakomeje kujya mu tundi duce aho kwivuriza hafi y'aho batuye, bikaba biri gutuma iyi ndwara ikwira mu bindi bice. Kugeza ubu Ebola imaze guhitana abantu barenga 500 naho abantu barenga 1500 bamaze kwemezwa ko bayanduye. Urukiko rw'ubujurire rw'i Paris rwashimangiye ko umunyapolitiki Marine Le Pen ahamwa n'icyaha cyo kunyereza amafaranga y'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Icyakora urwo rukiko rwagabanyije igihe yari yarabujijwe cyo kujya ku myanya y'akazi y'igihugu, aho cyavuye ku myaka 5 kikagirwa amezi 15. Ibyo bisobanura ko mu mategeko hashobora kwiyamamariza umwanya wa perezida w'Ubufaransa mu matora ateganyijwe umwaka utaha. Ni inkuru ya Hag Schofield mugiye kumva mu ijwi rya Chancellor Abimana. Abacamanza bavuze ko icaha Marine Le Pen yakoze gikomeye kuko yakoresheje amafaranga y'ubumwe bwa Buraya mu guhemba abakozi b'umugambwe wiwe, ariko naho biruko bagabanije cyane ikiringo yarabujijwe gukora amabanga ya leta. Ubu ico kiringo na amezi 15 gusa, kandi ayo mezi angana hafi n'igihe cari giheze kuva ciriwe urubanza rwa mbere. Ivyo bisigura ko ico gihano yamaze kukirangiza, bityo mu mategeko akaba yemerewe kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Ariko haracari ikibazo gihambaye kuko sentare yamutegetse kandi kumara umwaka umwe afungiwe iwe yambaye umuringa ukoresha ubuhinga bwa none ukurikirana hagiye. Marine Le Pen amaze igihe avuga ko atazokwitoza ari muri ivyo bihe kuko atoba afise umwidegemvyo ukwiye wo kwiyamamaza. Nico gituma hakiri igifungu cyo kumenya neza uzoserukira umugambwe wiwe mu matora hagati yiwe n'umusoro asanzwe afatwa nk'umusubirizi wiwe Jordan Bardella. Ingingo ya nyuma kuri urwo rubanza yitezwe gutangazwa mu masaha ari imbere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kunenga umuryango wa NATO nyuma yo kugera muri Turukiya hari kubera inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize uwo muryango. Mu kiganiro yajyanye n'abanyamakuru, Trump yavuze ko ibihugu bigize NATO bitamufashe neza, by'umwihariko Ubwongereza, avuga ko butigeze bumushyigikira mu bibazo byari bifitanye isano n'intambara ya Iran. Icyakora yashimye cyane perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan, anavuga ko iyi nama itabera muri anavuga ko iyo iyi nama itaza kubera muri Turukiya ashobora kuba atari buyitabire. Imbere y'inama nkuru, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye ibihugu by'Uburayi kongera ubushobozi bwo kwikorera intwaro n'ibindi bikoresho byo kwirwanaho, cyane cyane izo guhangana na misile n'indege zitajyamo abapilote by'Uburusiya. Ibihugu by'Uburayi kandi biri gushyirwaho igitutu cyo kongera amafaranga bishora mu rwego rw'umutekano n'igisirikare, mu gihe ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gukomeza kubitera inkunga bukomeje kugabanuka.
Dukomereje muri Kenya, abantu batari bake batoye muri yombi nyuma yo kurenga ku mabwiriza ya polisi ubwo bageragezaga kwitabira urugendo rwari rwabujijwe mu murwa mukuru Nairobi. Abafashwe bashyizwe mu maboko y'inzego z'umutekano bafungirwa mu mujyi rwagati ahari hateganyijwe kubera urugendo rwo kwibuka umunsi wa Sabasaba ufite amateka akomeye muri Kenya. Muri Tanzania naho kandi uyu munsi wa Sabasaba urizihizwa nubwo amateka yawo atandukanye nayo muri Kenya. Muri icyo gihugu naho umutekano wari wakajijwe nyuma yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangaje ko bateguye imyigaragambyo. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge. Sabasaba canke itariki indwi y'ukwezi kwindwi muri Tanzania no munsi w'akaruhuko wamuka mu kwibuka ishingwa mu 1954 ry'umugambwe 5 waharaniye kwikukira kw'ico gihugu. Ariko ubu Sabasaba muri Tanzania wahindutse umunsi ukomeye wehanishwa mpuzamakungu y'ibicuruzwa byitabwa mbere n'abavuye mu bindi bihugu. Ariko uyu munsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bategekanije kugira imyerekano yo gusaba yuko haba impinduka za demokrasi, ubutungane ku bantu bishwe inyuma y'amatora yo mu mwaka uheze n'ifungurwa ry'indongozi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu. Abategetsi ba Tanzania bari bagabishije ko iyo myerekano itazokwemerwa maze baca barakomeza umutekano mu bisagara binini muri ico gihugu. Mu gisagara ca mbere kinini arico Dar es Salaam nta kintu kidasanzwe cabaye, ariko uruja n'uruza ku murango rwari ruke. Hamwe ibikorwa by'ubucuruzi byari byagabanutse. Internet ntiyaciwe kandi nta mabariyeri yashizwe mu mabarabara yo gusuzuma uburenganye nubwo igipolisi caguma gikizura. Mu bindi bisagara nka Arusha, Dodoma, Mbeya na Mwanza ibintu byasa nkuko nyene. Nahana muri Kenya rero hariho umunsi uzwi nka Sabasaba, naho nyene no kuvuga itariki indwi y'ukwezi kwindwi. Ariko wowe wamuka ku munsi nk'uwo mu 1990 igihe batavuga rumwe n'ubutegetsi bagira imyerekano yo gusaba yuko haba impinduka za politike hakagarukanwa imigambwe myinshi, mu gihe ico gihe hari umwe gusa wa President Daniel Arap Moi. Kuva ico gihe buri mwaka uwo munsi uribukwa. Uyu munsi rero byari byitezwe yuko haba urugendo aho rusanzwe rubera hazwi nka Kamukunji Gardens ku murwa mukuru Nairobi. Ariko abajeje umutekano bazindutse bafashe ingingo zo gucungera ahantu hose kugira ntihagire abashika muri ico kibanza. Abapolisi bari bongerejwe ku bwinshi mu gisagara, bashinze za bariyeri basuzuma imodoka zirengana ku mabarabara makuru. Abagerageje kurenga imirongo y'igipolisi ngo bashike Kamukunji bafashwe. Igipolisi cavuze yuko urwo rugendo rutari rwemewe n'amategeko kuko abaruteguye batarumenyesheje. Igihe uwo munsi wibukwa mu mwaka uheze waranzwe n'intureka yaguyemwo nibura abantu 38. Ikigo cy'Ubwongereza gishinzwe umutekano wo mu nyanja cyatangaje ko mu masaha 24 ashize amato 3 manini atwara petroli n'ibikomoka kuri yo yagabweho ibitero hafi y'umuhora wa Hormuz. Ubwato bumwe muri bwo bwari ubwa Katari bwari butwaye gaze yo gutekesha maze bufatwa n'inkongi y'umuriro nyuma yo kugabwaho igitero cya drone. Leta ya Katari yashinje Iran kuba hariyo yagabye icyo gitero. Icyakora ubuyobozi bwa Iran ntacyo bwari bwahise bubitangazaho. Mu kwezi gushize Iran yari yemeye kongera gufungura inzira y'umuhora wa Hormuz kugira ngo amato y'ubucuruzi yongere kuyinyuramo nk'igice cy'amasezerano y'amahoro yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomereje muri Ghana, leta y'iki gihugu yasabye perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa gusubika uruzinduko rwa leta yarateganyijwe kugirira muri Ghana kubera impungenge z'umutekano zishingiye ku bwiyongere bw'amakimbirane afitanye isano n'urwango rwibasira abanyamahanga. Juventine Muragije Maria yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Leta ya Ghana yasabye perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa gusubika uruzinduko yateganyaga gukorerayo mu kwezi gutaha kubera impungenge z'umutekano zishingiye ku makimbirane ajyanye n'ivangura rikorerwa abanyamahanga. Umuvugizi wa leta ya Ghana Felix Ofosu yabwiye BBC ko igihugu cye cyamenyesheje Afrika y'Epfo ko byaba byiza urwo ruzinduko rusubitswe. Ibi byatewe ngo nuko umwuka uriho ushobora guteza imyigaragambyo ikomeye. Umubano hagati y'ibihugu byombi warushijeho kuzamba nyuma y'imyigaragambyo yamagana bimukira yabereye muri Afrika y'Epfo. Ghana imaze gutahukana amagana abaturage bayo kandi biteganyijwe ko abandi bazagarurwa mu byumweru 2 biri imbere. Ibihugu byombi byagiranye amakimbirane ku rupfu rw'umunyagana wapfiriye muri Afrika y'Epfo ndetse no kubijyanye n'uburenganzira n'inyandiko zemewe n'amategeko abaturage ba Ghana bafite muri icyo gihugu. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka Ghana yasabye umuryango w'ubumwe bwa Afrika gukora iperereza ku bitero bikomeje kwibasira abanyamahanga, mu gihe Afrika y'Epfo yo yahakanye bimwe mu birego bya Ghana, ahubwo ikavuga ko ikomeje kurinda umutekano w'abanyamahanga bose baba ku butaka bwayo.
urwego rukuru rw'ubutasi rwa Ukraine SBU rwatangaje ko habonetse umurambo w'umugore w'umunya-Ukraine witwa Anastasia Berezovska warukekwaho gushyira igisasu mu mujyi wa Monaco. Icyo gisasu cyakomerekeje bikomeye umucuruzi Vadim n'umuryango we mu kwezi gushize. SBU yavuze ko abantu babiri bafashwe bakekwaho kwica uwo mugore. Umwe muri bo ni umusirikare ukiri mu kazi mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine, undi akaba ari uwahoze mu nzego z'umutekano. Ni inkuru ya Sarah Rainsford mwumva mu ijwi rya Benjamin yo kwizerwa. Nk'uko urwego rukuru rw'ubutasi rwa Ukraine SBU rubitangaza, umurambo wa Berezovska wabonetse ufite ibikomere by'amasasu mu mutwe. Uwo musirikare wafashwe yemeye uruhare rwe muri ubwo bwicanyi, kandi bivugwa ko munsi y'inzu ye hari icyumba cyakorerwagamo ibikorwa by'iyicarubozo. SBU ivuga ko abashinzwe iperereza bavuga ko bageze kuri abo bakekwa ndetse no ku murambo wa Berezovska nyuma yo gusanga yaravuganye nabo amaze kugaruka avuye i Monaco, kandi bombi bari baramwoherereje n'amafaranga kuri konti ye ya banki. Impamvu y'igerageza ryo kwica Vadim Yerimorayev ntiramenyekana neza. SBU yashimangiye ko uwo musirikare ukekwaho icyaha yakoze ibyo bikorwa ku giti cye atabimenyesheje abakuriye urwego rw'ubutasi rwa Ukraine. Vadim yavukiye mu burasirazuba bwa Ukraine, ariko yaje kwanga ubwenegihugu bwa Ukraine afata ubwa Cyprus, akaba yaratuye muri Monaco. Yabonye umutungo we abikesha ibikorwa by'ubwubatsi, ubucuruzi bw'umutungo utimukanwa ndetse n'ubucuruzi bwa divayi. Uyu mucuruzi yafatiwe ibihano na Ukraine akekwaho gukomeza ubucuruzi bwa divayi mu ntara ya Crimea nyuma y'uko yigaruriwe mu buryo butemewe n'amategeko n'Uburusiya. Icyakora we yahakanye ibyaregwa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko ibisasu bibiri byaturikiye hafi ya hoteli yari yarayemo i Damascus bitagomba guteza umutekano muke muri Syria. Perezida Macron ntiyakomeretse muri ibyo bitero, ariko abantu 18 bakomeretse barimo abapolisi 4. Perezida wa Syria Ahmed al-Shara yashimye icyo yise ubutwari bwa Perezida Macron bwo gukomeza uruzinduko rwe muri Syria nubwo ibyo bisasu byari bimaze guturika. Komite mpuzamahanga y'imikino Olympique yakuyeho igihano cyari cyarahagaritse Uburusiya bituma bushobora kuzitabira imikino Olympique y'impeshyi izabera i Los Angeles mu myaka ibiri iri imbere. Iki gihano cyari cyarashyizwe mu kwezi kwa 10 mu mwaka 2023 nyuma y'iki komite ivuze ko Uburusiya bwagize uruhare mu gukoresha imiti yabuze kunanirwa mu buryo bwateguwe na leta ndetse no kurenga ku mahame agenga imikino Olympique nyuma y'uko buteye Ukraine. Olympique yavuze ko nta muntu n'umwe mu bagize komite Olympique y'Uburusiya ukiri mu bice biri munsi y'ubutegetsi bwa Ukraine, nubwo Uburusiya bwemerewe kongera kwitabira imikino. Ibendera yabwo n'indirimbo yubahiriza igihugu biracyabujijwe gukoreshwa mu marushanwa. Uburusiya bwakiriye neza iki cyemezo buvuga ko imikino Olympique ikwiye kuba itarimo politiki. Reka dukomereze mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Mpere mu mikino ya nyuma yo gushaka itike ya kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi, ubu tuvugana rurambikanye hagati ya Argentine ifite icyo gikombe na Misiri, imwe mu makipe abiri ya Afrika asigaye mu gikombe cy'isi. Undi mukino uraza guhuza ikipe y'Ubusuwisi na Colombia. Umunsi w'ejo n'umunsi w'ikiruhuko mbere yo gutangira kw'imikino ya kimwe cya kane ku munsi wo kuwa kane. Ibihugu byose byakiriye irushanwa ry'igikombe cy'isi byamaze gusezererwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rukerera yakubiswe n'Ububirigi ibitego 4-1. Ni nyuma yaho Perezida Donald Trump agerageje gushyira ukuboko kwe mu gikombe cy'isi, byatumye FIFA ihindura icyemezo cy'ikarita itukura yari yahawe rutahizamu wa Amerika Folarin Balogun kugira ngo akine uwo mukino, nubwo byarangiye ntacyo bitanze. Amerika isezererwa gutyo. Nyuma y'umukino, umutoza wa Amerika Pochettino yemeye ko ikipe ye yarushijwe mu buryo bugaragara. Ububirigi bwinjira muri kimwe cya kane. Mbere yaho gato ikipe ya Espagne nayo yasezereye Portugal itsinze igitego 1-0 cyagiyemo mu minota y'inyongera, gitsinzwe na Mikel Merino usanzwe akinira ikipe ya Arsenal. Uku gutsindwa kwa Portugal kwabaye iherezo ry'urugendo rukomeye rw'umwe mu banyabigwi b'amateka mu mpira w'amaguru, Cristiano Ronaldo. Mu marira n'agahinda kenshi, Cristiano Ronaldo w'imyaka 41 uyu wabaye umukino we wa nyuma mu gikombe cy'isi. Yatsindiye Ballon d'Or 5, ibikombe 5 bya Champions League, igikombe cy'ibihugu ku mugabane w'Uburayi Euro 2016, kandi amaze gutsinda akabagari k'ibitego 976 mu makipe yose yanyuzemo n'ikipe y'igihugu. Uyu akaba ari umuhigo w'isi. Umutoza wa Portugal Roberto Martinez nawe yahise atangaza kwegura. Amasezerano ye yari kuzarangirana n'iki gikombe cy'isi, ariko ngo yari yarahaye umuhigo Portugal kuyiha igikombe cy'isi, ariko birangiye atabigezeho.
abandi batoza bamaze kwegura cyangwa kwirukanwa ku kazi kubera gutsindwa muri iki gikombe cy'isi ni Ronald Koeman w'Ubuholandi, Julian Nagelsmann w'Ubudage, Sebastian Bekasese wa Ecuador ndetse na Carlos Queiroz wa Ghana. Hari kandi Hervé Renard wa Tunisia n'uwo yasimbuye Sabri Lamouchi. Hari Marcelo Bielsa wa Uruguay, Steve Clark wa Scotland, hakaza kandi na Hang Yong-bo wa Korea y'Amajyepfo. Twababwira ko muri iyi mikino yahuzaga Misiri na Argentine, Misiri imaze gutsinda igitego kimwe ku busa. N'umwanya w'ikinamico Urunana. Kwa Karemera ntiborohewe n'imyiteguro yo kubyara. Nadine nawe yishimiye intambwe amaze gutera mu bucuruzi bwe. N'Urunana. Ni amahoro se ko mpamagaye hano iwawe muri iki gitondo Leya? Amahoro yo ntayo sori nawe. Chris aragenda ncika mbyirebera n'amaso yanjye. Aha, ntabikubwira ukambwira ngo urabanza ugerageze, noneho ubyemejwe n'iki rero? Umuntu bita Chris nta kinyitayeho na gato pe. Yego singiwe ngo anyirukane, ariko nyine mba mbona atanyitayeho. Baragutanze nyine baramwigarurira. Ubu noneho wamuvuza ndamukeneye sori. Uramukeneye noneho Leya? Ndamukeneye cyane cyane. Nawe se umuntu ndagiwe nkamubwira nti ngutekere iki, ati sinkeneye kurya. Namubaza igihe tuzasura ababyeyi banjye akanyihora akaruca karumira neza neza. Umukobwa uzi ubwenge yaragakoze nyine. Sori ndashaka umuvuzi wa wundi w'umuhanga uzahindukiza umutima wa Chris, ukareba njyenyine agahindura ibitekerezo bye akanyumvira njyenyine, icyo musabye akagikora ako kanya, kandi uwo muvuzi akamutera kuzinukwa rumara inkwi burundu. Nakubwiye ko umuvuzi ahari rwose, wa wundi wanabwira ngo hindukiza amaso ya rumara inkwi arebe mu gikano hari inyuma, akabikora. Ariko ni wowe utuzi. Niba unashaka ko amuguterereza kunuka nk'imbeba yapfuye, ariko bikumvwa na Chris wenyine, yabigukorera rwose. Yampaye aho rwose imva yamuzinukwa burundu. Sori, ubwo se yakwicarana nawe kabiri amunukira gutyo we? Ntago byabaho. None se sori Karame, uwo muvuzi wawe azampa umuti uzatuma Chris azajya anyumvira icyo mubwiye cyose akagikora atazuyaje? Erega nakubwiye ngo ni umuhanga rwose nk'uko maze kubikubwira. Nta cyamunanira, upfa kuba gusa wamugezeho mukumvikana. Ndumva nta kindi ngomba gukora uretse gushaka uko tujya ku cyori. Umuyobozi wanjye ko nkumagaye se kandi habaye iki? Mwitabe. Allo? Allo, waramutse neza Leya? Mwaramutse wa diregite. Ni amahoro se ko nkumagaye muri iki gitondo? Yego ni amahoro, ndagushaka hano ku ishuri. Ntukiri naho Nyarurembo se? Ndacyahari. Nyarukuze ku ishuri rero ndagushaka byihutirwa. Akabayobozi nabo ngo nihute, uzaranshaka nta nambwiye n'icyo nshakira. Ariko yewe si wese wabaye umukobwa mwiza. Ubwo nyine umuyobozi nawe ashaka kukwigarurira muri ibi biruhuko yewe. Anyigarura mu biki se kandi sori? Si umusore se ukaba uri inkumi, ubwo icyo utumva ni iki? Shi, uhoshe isigaho wankukoye kwanduza amaze kwikuburira. Ariko se ubundi Honori, Karame, ubwo rwose ntuvugira ngo nteze umujyanama w'ubuzima, wabyutse ukubura ari nde wabikubwiye? nabonaga ahangaha hasa nabi kandi Kareme isuku yo mu rugo ni ngombwa pe. Oya rwose ntiwongere. Ndi bujye kwa mama Duteze na Arame aza gukuburira. Uragiye se Kareme? Ntubibona se ndagiye nyine. Ubu se noneho Migi ndaza kumugenzana. Umwana twamenyereje girya buri munsi koko ubu ndabigirana. Ujye kubwira mama guhe ko inkoko ze zitera. Inkoko ze zose zirararira Kareme, kandi abona ko yacu gifite imishwi nta gitekerezo cyo gutera. Uko byamera kose Migi rwose agomba kurya igi nkuko twabimumenyereje. Ndagerageza ngeze nka 5:00 nabonye ibiceri byo kurimugurira, sibyo? Yego Kareme, wenda icyo kirakemura, ariko ubu ngiye narantekereza ikibazo cya mituweli pe. Yasugira ngo ningiye utayihangayikiye Honori. Ibindi bibazo dufite biroroshye, kandi kuba nta mituweli turishyura rwose nenda kubyara uku kwezi ni ikibazo gikomeye Kareme. Igihe cyose ntarabona akazi ngo nishyure amafaranga ya mituweli rwose biragoye. Nese kutabwira uyu mwana ntumite ngo nabaretse kuvuka kugira ngo ubanze ubone akazi. Ibyo nyine ntibishoboka, nanjye ndabizi. Nuko rero ibindi bintu byose umuntu yabyirengagiza Kareme. Ubwo ndavuga bimwe batubwiye byo kwitegura kubyara, ariko mituweli sinahinguka ku kigo nderabuzima ntayifite.
akayabo twacibwa kazava he madamu? Kareme, mituweli ize mbere rwose. Ibyo ukora byose utekereze ko igihe cyose tutarishyura mituweli turi mu mazi abira, kuko urabizi iyi nda rwose n'ejo nabyara. Honorine, nawe wamenya gutera umuntu ubwoba. None se Karemera ko ibyo nkubwira ari ukuri? Niba umuganga yarampaye itariki yo kubyara muri uku kwezi, urumva mvuze ko umunsi uwo ari wo wose nabyara naba mbeshye? Aho sinjye mukire wa mbere ugeze hano Nadi? Ngo wa mbere cyangwa wa nyuma? Reba ko ngenza nsubire mu kazi dore irantemamara. Utambwe kuje kurya hano Patrick, kuko nta biryo bihari. Uyu munsi ntiwakoze se? Nakoze da. Ngaburo ndisonzeye. Iki? Ngaburira. N'amasane maze kuyoza. Ngwiki? Aho ntiwagize ngo ndikopesha Nadi? Reka. Niba ugira ngo nishyire imbere akira, mpimvange 5 nirire. Umpe n'inyama yo kwigufwa. Ese uguragira ngo nkubwize iki Patrick? Ibiryo natetse byashize kare. Harize nk'isaha umukira wa nyuma asohotse hano. Uravugisha kuri Nadi? Ni ukuri pe. Nagiye kubona mbona abakiriya bose barakubise baruzuye. Ushaka igikoma n'irindazi, unsaba umukara na capati, ushaka gatogo, ushaka boyiro, ushaka imvange. Rwose nko mu masaha 5 n'igice. Ibiryo natetse byari bishize. Ubu nta nirindazi nabona koko. Keretse utegereje nyine aho ngiye gukora ya nimugoroba. Nagereza umugoroba n'inzara mfite Nadi. Abakiriya nabonye uyu munsi Mana nyagasani, umenya naboherejwe n'Imana yonyine. Kandi rwose nasenze nyisaba ngo igi bigenza gutyo buri munsi. Uzi ko nguketse Nadi? Uketse iki Patrick? Ibyawe si gusa ushobora kuba waracishije. Naracishije iki se kandi? Igiti we. Igiti gikurura abakiriya. Ndakakubura da, ibyo biti ntabyo nzi da, reka dashwi. None se ni gute baba ntacyo ucururizaho? Aya masoko ukaba watetse bwa byashize nta nirindazi risigaye. Aha, ubu icyo niyemeje n'ukwakira abakiriya neza, nkababwira neza kandi nkita ku isuku hano nkorera. Cyese niba ari ibyo ngibyo uvuga wita igiti. Ushobora gutuza so ukambwira ikibazo cyawe neza Kareme? Uri nge watuza ute koko muyobo? Watuza utusanze barakunza akayewa k'amafaranga angana kuri ugomba kwishyura mitiweli, utaza aho uzayakura, unafite n'umugore utwite mu rugo iwawe. Kareme, utambwira ko kugeza ubutaruza amafaranga ugomba kwishyura. Ejo bundi Bushombe yagiye kubindebera, sinzi rwose cyahise kibyivangamo, arambwira ngo nzajye ku irembo. None ubu ngubu rero nje ahangaha ariho mvuye. None se usanze bimeze bite? Nsanze rwose barashyize mu bantu bagomba kwishyura 8,000. Mfite umuryango w'abantu 3, ubu urumva atari 24,000 byose. Niba uri mu rwego rw'abagomba kwishyura 8,000 kandi mukaba muri 3, nibyo ni 24. Kubera ikize murumva ayo mafaranga yose kuko nzayavana hengeye Karemera mu gushyiraho urwego umuntu azishyuraho umusanzu wa mitiweli hagendewe ku makuru y'imibereho y'urugo rwawe agaragara muri systeme y'imibereho. Niba kuva icyo gihe hari amakuru yahindutse cyangwa hakaba harabayeho kwibeshya ku makuru y'urugo rwawe, guhemerewe gukosoza. Ariko rero rwose muyobozi nta hantu tuziranye ngo mvuge ko ari icyo dupfa. Nk'ubu ndazira iki koko? Tuza nkubwira uburyo wakosoza amakuru byaba ngombwa umusaza wawe ugahindurwa Kareme. Oya ntabyo mbwira rwose, ubwo nyine mwamfatiye mbarirwa byararangiye ndabaza. Oya wivuga utyo Kareme, turi hano ngo dukorera abaturage kandi tubahe serivisi inoze. Kuma serivisi se inoze ni ukunyishyuza 8,000 byose kandi njyewe nzi abaturanyi banjye banabayeho neza kundusha bishyura 5. Kandi nakubwiye icyashingiwe hashyirwaho urwego runaka umuturage agomba gutangamo umusanzu wa mitiweli Kareme. Hakaba n'uburyo wowe ubwawe wakoresha ugatanga amakuru ajyanye n'igihe ugakosorerwa umusanzu, hanyuma ugahuzwa n'imibereho y'urugo rwawe. Niba ari uko nguko mwabigena nanjye rwose ntayo nzatanga maze nzaroregeye Karemera ko nzapfa kubera iyo mpamvu. Karemera garuka ngufashe rwose wivuga utyo, garuka unsobanurire neza ikibazo cyawe maze tugishakire umuti. Ariko rero ntabwo numva neza icyo ushatse kuvuga muyobo. Bishyire mu ruhe rurimi se kugira ngo nyumve neza Leya we? Ururimi uvuga rwo ndarwumva ariko sindasobanukirwa. Umenya uvugiye mu migani cyane. Nyamara ushatse wanyumva Leya. Twembi tugiye mu biruhuko rero twihuje ibiruhuko byaturyohera. Muyobozi rwose ibyo umbwira ntabyo nkuziho, ahubwo urashaka kumva kamvamo. Aha unkujeho Leya we. Wanze kunsohokana muri biruhuko rwose, ubwo no gutuza bikambihira. Wishaka kumva kamvamo yewe kuko ibyanjye urabizi. Aha niganiraga n'ukuri Leya. Naho ubundi impamvu naguhamagaye ni y'akazi. Ibyo kwigisha mu biruhuko se? Ibyo ni bisanzwe n'ubundi mu bitegurana n'ushinzwe amasomo.
ni ibiki se birebana n'akazi mu nkuriye mu biruhuko muyobo? ubu noneho natwe English proficiency yatugezeho. Ibyo se si bya bindi Budesi yanamaze iminsi aririmba bibwira abarimu bose ra? Gusa jye nagize amahirwe ntiyangezeho kuko ntajya apfa kumvogera. Ndagira ngo rero umfashe gutegura inama unabimenyesha abarimu bose. Bamenyesha iki? Ko bagomba kwitabira inama tukarebera hamwe ko dutangira kwihugura mu rurimi rw'icyongereza binyuze muri gahunda ya English proficiency. Buri mwarimu wese agomba kugera byibura ku rwego rwa B2 kugira ngo abamaze kubona ubumenyi bumufasha kwigisha neza mu rurimi rw'icyongereza. Ngo niba utabyumva neza fata ikaramu n'urupapuro wandike cyangwa rero wandike muri notebook ya telefone yawe. Ariko nkubwiye gutegura inama y'abarimu bose kandi ukazanakurikirana uko bizitabwaho muri iyo nama. Ni ukuri mu mpaye inshingano zingoye muyobo. Ni ubwa mbere usabwe gutegura inama kuva wagera muri iki kigo Leya? Ntabwo ari ubwa mbere ariko wibuke ko twatangiye ibiruhuko. Ubu buri mwarimu yibereye muri gahunda ze. Ubundi se mu mahugurwa y'icyongereza ntiyategereza abantu bakazayitabira amashuri afunguye. Ubwo ushatse kuvuga mu kwa 9 rero? Cyane, ariko ntavangira abantu mu biruhuko. Ntibishoboka kuko turi mu bantu bagiye kuyatangira nyuma y'abandi. Abandi bageze kure bihugura mu rurimi rw'icyongereza hifashishijwe English proficiency. Ubu koko ngiye guhangana n'abantu mbakura mu biruhuko byabo. Ahubwo uhamagara uhereye kuri uyu mugoroba kandi ubamenyeshe ko nta mwarimu n'umwe wemerewe kubura muri iyo nama. Bivuze ko kuza mu nama ari itegeko noneho. Cyane rwose. Ati Karame. Gato kangana gutya ko kugeze ku bintu byinshi gutya. Yego si resitora yawe. Iyi ni resitora yanjye sori. Kandi urabibona ko iki gihe mba noza ibyombo ibiryo natetse byariwe kera byashize. Niyo nkuru Nyarurembo ihari rwose. Iyi ngo ejo bundi Nadine yakodesherezwaga na leta ngo none ubu ni umucuruzi ukomeye. Ndabishimira Imana n'abayobozi bangiriye inama sori. Iyo kudategereza gutungwa n'inkunga ahubwo nkakura amaboko mu mufuka ngakora. Ariko rero abayobozi banakwitayeho mama. Reka n'amagambo y'abantu nyibwira nkunzanire sori. Wasanga harahuze imari ishyushye ngahita njya kurangura ubucuruzi bwanjye bakomeza gutera imbere. Ubwo si imari nakurangira koko ni imari igenda ite. Nutandangira imari ntacyo uzambera umukiri uhoraho sori. Yesu ubwo naza kurya ahangaha koko muri resitora yawe habaye kinadi. Yego ko. Nyine ushobora kutaza kurya ariko ukaza ukagura amandazi. Ngira amandazi aryoshye. Nawe urabizi. Na capati ziryoshye. Wazisanga chez Nadine Restaurant. Yewe amandazi yawe rwose ndayaza araryoha Nadi. Ndabizi kubizi. Ariko se Nadi ndakumva. Ndabizi je ntiwambeshya rwose Nadi sibyo? Nkubeshya iki sori? Kwigezeho byose bukesha gukora cyane. Kubera iki sori? Hari undi umfasha se sinkora njyenyine. Sinahereye ku mafaranga make ngo bakijyanirwa abagore batwite nabo nsabana batararenza imyaka 2 bo mu miryango ikennye. Nkikorera amandazi buhoro buhoro. Ibyo se ko bihabanye n'amakuru ari hano rwose Nyarurembora. Amakuru ari nanjye se Nadine? Cyane rwose. Nadine nyine naho wakwigishoro. Aho ndakwigishora ariko naho sibanga sori. Nabikubiye ko natangiye gukora amandazi nkoresha amafaranga y'ingoboka. Yego. Hanyuma amandazi abyara resitora. Resitora nayitangije inguzanyo ya VUP nahawe. Nabyo mbigireye inama na Pasosho wacu na Mudugudu. Ibyo? Ibyo uvuze se ko binyuranye n'ibivugwa ahangaha uragira ngo nkore iki? Ibivuga no se kandi ni ibiki sori? Sori bikunshanga nawe none. Yewe ngo wabonye iyo nguzanyo ya VIP nyine uko hari icyo wari utanze muko? Ngo natanze iki se kandi mana yanjye? Kwiyo nguzanyo bayiguha nyuma yo kureba amakuru y'urugo rwawe muri system imibereho. Babona uyigenewe bakagusaba gukora umushinga bakawusuzuma ubundi bakayiguha ko nta n'ikindi bambajije rwose uretse kumenya amakuru y'urugo rwanjye muri system imibereho. Hari ikindi? Nyamara rero biravuga ko watanze ibyo ufite muko. Ngo ibiki se kandi akosori umva nawe uri kunyicisha amatsiko. Ibiki baza se nibyo watanze? Are we nawe urabyibwira. Ibiki se nyine bimbwire? Ngo ni ruswa nyine y'ibyo wiherewe na Rurema. Oya sori garukiraho ngaho. Uwo muntu ugenutse bya gutyo muri Nyarurembo ninde sori? Mbabarira umumbwire. Uramenye mama we nanjye numvise babivuga rwose. Nyine nk'umuntu w'umuvandimwe numva nyine iyo nkuru ntayicarana ngo nyicecekane. Mva sori nza kubikubaza. Mbabarira umbwire. Wabyumvanye nde sori wabyumvanye nde? Ngo ambwire aho yamboye njya gutanga iyo ruswa. Aya makuru ko arakaje Nadine azakora iki ngo yanyomoze naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication
mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Naha duseje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Sharon. Amakuru arahagarariwe na Chansar Abimana.